Pozdrav drugari, dobro mi došli u 51. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da demonstriramo još jedan primjer math_random funkcije. Naime, ovdje ćemo da generišemo jedan nasumični string. Pa, hajde da vidimo kako to izgleda. Vidite, on je ovdje generisao neka slova, pa i brojeve. I svaki put kada uradim refresh, on generiše nove oznake, da kažemo. Ovo su ipak neke kombinacije slova i brojeva. Dobro. Ajde da vidimo kako smo to uradili. Ovdje imamo jedan prazan paragraf kom smo dali ID rezultat i ovdje ćemo u stvari da smestimo taj nasumično generisani string. Zatim u script tagovima pozivamo funkciju generiši. Ako smo imenovali tu funkciju i dali smo parametar dužina. Dakle, ovaj parametar u stvari će da predstavlja broj 5, jer želimo da imamo 5 karaktera u tom random generisanom stringu. Zatim pravimo jednu varijablu rezultat i u njoj neće biti ništa, jer tu treba da se smesti u stvari ovaj rezultat, generisani string. Zatim pravimo jednu varijablu karakteri i u njoj ćemo da stavimo sve karaktere koje želimo da budu upotrebljeni u tom generisanom stringu. Zatim pravimo jednu varijablu dužina karaktera i u njoj ćemo u stvari da ispitamo dužinu, odnosno koliko karaktera ima u ovoj varijabli ovdje. I onda pravimo jednu petlju koja treba da prođe kroz sve te karaktere. Pa kažemo početna pozicija for i jednako 0, dakle prvi indeks. I sve dok je taj indeks manji od dužine, od ove ovdje dužine, odnosno sve dok je manji od 5, uradi mi increment, dakle povećaj za 1, odnosno pređi na sljedeći. I onda ovim vitičastim zagradama treba da definišemo formulu, odnosno rezultat, šta u stvari treba da se tu desi. Pa kažemo da je rezultat jednak karakteri, dakle pozivamo ovdje ovu varijablu, pa char at, dakle karakter koji se nalazi na poziciji, i onda kažemo math.floor, dakle zaokruži mi na šta? Math.random, dakle generiši mi neki random broj, odnosno u ovom slučaju string, i pomnoži to sa ovom varijablom ovdje, dužina karaktera. I na kraju mi vrati, odnosno generiši rezultat. Dakle, rezultat svega ovoga, ove komplikovane formule. I na kraju kažemo u dokumentu uzmi element pod ID-em rezultat i unutar njega mi generiši, odnosno pozivamo ovu funkciju ovdje, parametar 5, dakle umjesto ove dužine stavljamo koliko karaktera želimo da se generiše, rekli smo 5.
Eto, toliko u ovom delu, odnosno u ovoj mat random funkciji. Pa, mogli bi sad kad razmislim i da napravimo jedan projekat gdje bi vi u stvari trebalo da kopirate taj random string, odnosno da ga prepišete i da kliknete dugme submit i ono bi u stvari provjeravalo da li ste vi ove karaktere uneli kako treba. Pa, hajde vidjet ćemo, možda to i u sljedećem projektu uradimo. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji, svako dobro i pozdrav!